And then some more about Adom TV bedroom health tips. So now what you mo ya baba kasa for frequent urination ubi a Johnson tentem. Better than one who say Johnson we tentem. Inti also a concern out to an monko hospital. Mamena endpoint homeopathic clinic ase. Na daro management ye de bro dwa da de ko si fia da simenum bia enya doctor fo ni wondi nkomo neno doctor ankasati adwoma oboy wo sankomo we ho Mr. we afre no na bibie hawadwen say ye topic here ye ken ana condition bia obejo so dog na ye mu akwaba ye da senso no mre no wadaje ene wo mu a wo de eso ya sene na wo twe mu nkomo nyina ye se frequent urination condition there. Because of frequent urination, yes, Johnson tentem. Na Johnson, idea, kaye. Also, be a went to me on so any person obese organs in a kidney in Abaseno. If you say, when I'm Diano, aqua one offense a kidney, no, a ye feel free when I'm doing more. A bat in the form of BBF is a urine. Urine is also no a fin excess water, a war when I'm doing. Acidia aba honam duanim a enye enama ye we acidia produce ni nyina no e never out as BBFN sa Johnson ti Johnson e ya ade a eye na obi wo hana na Johnson na wo Johnson no na akofa ohaw akwakoye ohaw bi e de ama no obi time Johnson so much say etiminya insunsanso e wo ne daily life obi Johnson bebrebe nti no obi wo ha from ase kokumase and can cook massy untiminko because of public transport more the amusheno because I know the 30 minutes interval be our Johnson. Obi Johnson no a can ho na we ntwa mi car na o se na ho Obi Johnson and 90 obi kwantimi a Johnson ntino Johnson tentem obi kwantimi na Oda, where se ni kuma na Johnson de no. No, sorry. Okoba na ena no. Ateteko. Johnson do bebre nti no, oba ne bema bebre kwa ntimi no mukunu mu nhia. Bema bi ho ne yiri nhia. Johnson de kan no a ebe ka no nti gise ojayi Johnson. Oba no so the same time. Eti ase Johnson ideally no, o se kenipa da sani, ka Johnson be 7 to 8 times a day. Night and count. Night no. Kawadun so amana bro so anka bia be mienu. Ba ko ana obi ka betima da. Senya se wo koda e na odu onu musuo anadwo ana odidi late ya. Enko bi betima da 6 hours a onyo so. Obi so betima so de adwon so ba ko. Ana maximum by 2. But bibi nti no obi timi so de anadwo no obi timi dwon so more than by 5 to 10 times anadwo. Yes. Ade ba chene ni nya keka kom. Wana ade ba chene tipae no. Ade ba chene ni subiri no. Ade ba chene ofele exhausted. Obi enyo tentem nti no obi swate wa kete. Yes. Enti ye kasa Johnson tentem a emfa ho se bema oba betimanya sa condition. Bema so ebetimanya sa condition no. And inti yakata Johnson ko bro so a bibia said the Bible ni sikan no wo se bibia ko bro so a na akwakoye yade akwakoye haw ama honam dua no na we ni topic ya ye pese na wotwe mu nyina no ye koso na yedi na oba ne bema enya ne chefa na yetimi ehunu se emre pempen so be ne duru a be hu se Johnson na fe de aduru ne de enya wodna Johnson bi na akwakoye haw Enti no, who such condition no endpoint to me part clinic aye won korabata kumase tematakra de techima no obetima frɛ yin wo 0244 86 70 68 0244 86 70 68 endpoint to me particularly. Yada say Dr. Dubote na yete ne nka no chena sabre ya kan ye ho na ye nto so 5 minutes per ye nche frequent urination. Ebia na wo kobi but wadwe maso. Ye be hwa de kodi a ebe ma obi Johnson tentem. Midide afia amankwa tamaklo endpoint homeopathic clinic adaroma e de bro. Enkwa hoden e wo hwa wo chena ye be hia.